Naguo mutwe umwe ndugieturaga ngundu nikio ni ndirai kunyita ugeni metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwai-ini niguo tukinyitanire hari gwatura ino ya maria makihanikite na makiyumiritie ituri-ini itiganite guku bururi-ini wa Kenya. Umuthi akiri ni tariki 19 mweri wa Muratho mwaka wa 2023 ngakihoka ati no atindia oro wega ngigikwamukira ari akwa ni Mwangi wa Murugi. Na gutakiri undu tangaja no kenyitane na mutamburuko uyu wa najira ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria kwa Facebook ni @Muthingi TV, ona kwa YouTube tukirio kuona ugikihuthira namba 0706847247 watu mandumiriri yako ni tugikorwo tukiaraniria na ukijire kuria uragitwirorera na tukianjiria na maria tugikuhaririria gukometha-ini ya Muthingi TV ni ati munini wa mutongoria wa bururi niwe Rigathi Gachagua ni agiteaniirie uge wa ngwataniro ya Azimio la Umoja ati ni makorwo makimuthitanga igoti-ini ria bara kana ria kimabũrũri ria bara na wikinae nirio ICC akiuga ati gutikiri na muthingi o wothe wa gukorwo makimuthitanga gukirio kana Gachagua aritie u hindi ya kigomano gia kana kuhingura kigomano kia anini ama governor kaunti-ini ya Mombasa na kuria oriti kana na kuria oriti anini aya magikorwo makirutira wira muingi na njira kana na njira njega itemi-ini ria gukorwo magikinyaniria uruti wa wira kuri muingi. Mwandiki tuti kama wacege ni uragituhingurira mohoro maitu na riboti ino. Thutha wa ngwataniro ya Azimio kuga ni mekwandika marua igoti-ini ria kimabũrũri magithitanga munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua ni undu wa minyamariko iria yatungirio arurungani. Riu Gachagua ni eteteire akiuga ndari na mahitia. I don't know how many of you are willing to take the bullet for your boss. Mine, I do. That is why even these Azimio characters are threatening to report me at The Hague. I don't know how defending your boss can be a crime against humanity. I think these Azimio characters have lost their head. Gachagua aritio hindi ya kigomano na anini ya magavana na kuria augite ati ni megukiria utonga wa bururi na njira ya kungania magoti no indi tikuo ya ngombo. We have agreed as a government that the only way to restore the economy of this country to where President Hwai left us is to fund our budget through revenue collection. That is why last month we had a slight challenge. There was a slight delay on payment of salaries because the previous administration used to borrow money from banks owned by the same leaders to pay salaries. And we have said no. Gachagua ningi ongerire na kuga ati ni mahotete kuguithia thogora wa mutu nginya 159 akiongerera kuga ati ena mwihoko thogora uyu ni uguikuruka nginya 120. As we talk today, on the shelf there are many supermarkets offering unga at 159 shillings up to 155. And I can tell you it will continue going down, awaiting the harvest in September. And after the harvest, because of the intervention that we have done to assist our farmers with subsidized fertilizer, we intend and we believe we'll be able to bring down the cost of unga to about 130, about 120. Arikiririe na kuria anini aya ama governor marutithania wira na anene ao niguo gutigirira wira kaunti-ini ni warutwo uria kwagiriire. Therefore behoves you and your government to work together collectively to succeed, because both of you have a 5-year social contract with the residents of your county. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Kamau Wacege. Thengio muno mwandiki tuti kama Wacege ni tondu wa riboti iyo yaku njega. Na riu tukigukira riboti ingi na ni ati aciari aria maraikorirwo makiorwo ni ciana ciao mutino-ini wa bara na uria urakihanikire muthi wa ira itũra-ini kana itũra-ini ria Kwanderamea guku ni Naivasha gicigo-ini kia Naivasha guku ni kaunti ya Nakuru makiuma na ihinda iritu hindi ya gukurana mĩĩrĩ ya ciana ciao. Kuringana na aciari aya ni mataririe uria marakiamukirire ndeto ino na njira ya kieha makiuga ati ona riu matikiri maragikorwo magitikira ndeto ino. Gukirio gwatongoria matiganite ni makeyumiritie na kuruta muhwa wao iguru ria mutino uyu wa bara na tauria Kariuki wa Ndwati aragitariria.
Ni aciari nyumba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Naivasha na kũrĩa marokire kĩroko kĩa ũmũthĩ kũgeria gũtambũra mĩĩrĩ ya ciana ciao na iria irakuire mũtino-inĩ mũru wa barabara wa kerĩ mwena wa Naivasha gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Kũringana na mũmbunge wa Vihiga Hwai nĩ ũrĩtie minista wa mabarabara gwetha kĩhonia kuona atĩ harĩa mũtino ũyũ ũrahanĩkĩire ti rĩa mbere gũkũ akĩranĩra gũtigĩrĩra atĩ nĩ mainũkia mĩĩrĩ ya andũ arĩa marorirwo nĩ mĩoyo yao nginyanagia mahurũkio. Everybody who is using the road, please take extra care. These were innocent souls who are just walikuwa wamefika Nairobi 1 hour away alafu wamezimia. So it's an appeal, a very strong appeal to all stakeholders. Now what we'll be telling the cabinet secretary, they need to relook what is the issue here. And if it is issue of speeding, why can't they put speed guns? Traffic police, there is a role to play. Hii tuko kwa shughuli ya kuona kwamba tuongee na hospitali, tusaidiane ndio mili iende nyumbani. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Vihiga Beatrice Adagala nĩ ũrĩtie abithaa a borithi kwambĩka mĩũngũrũrio ĩtiganĩte itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ meheria ngari iria itarĩ njĩtĩkĩrie na makĩria gũkua mũingĩ. Naomba ya kwamba Ministry of Transport should do something, and even if it means install CCTV cameras all over these highways. Hiyo itasaidia any driver that anafanya makosa atajulikana na hatua ichukuliwe kwake. Na tena wachunguze magari kabisa, zile magari hazina brakes zisikuwe kwa barabara. Defective vehicles zisikuwe kwa barabara. Aciari nao marĩ na ruo runene nĩ matarĩirie ruo rwa korwo nĩ ciana ciao gũkũ makĩririkana ũrĩa maramũkĩrĩre riboti ĩno. Akaniambia alikuwa amebeba watoto lakini ameangusha watoto. Sasa akasema yeye yuko hospitali Naivasha. Nikamuuliza kuhusu hali ya mtoto wangu na Lindsay. Akaniambia hajui, ameambiwa tu kuna wale wamekufa na kuna wale hawajakufa. Sasa nilipanga safari ya kutoka Nairobi kuja kwa hospitali hapa kuconfirm. Na tulipofika pale hospitalini tuliuliza daktari habari ya mtoto wetu Lindsay Blessing, akatuambia kwamba yeye hakumake kufika hospitalini. Na rĩu magĩkĩrĩtana kũrĩ matereba makorwo marĩ cemba na makĩria rĩrĩ marakuwa arutwo angĩ makĩinũka. Dereva, tafadhali hasa wakati mmebeba watoto muwe na utu, kwa sababu tumeongea na watoto wanasema kwamba gari lilikuwa linaenda kwa kasi sana, linatoka kwa barabara. Tunaomba tu. Handũ-inĩ ha Muthingi TV rĩakwa nĩ Kariuki wa Nduati. Nĩ riboti ya mwandĩki tuti Kariuki wa Nduati, na tũgakĩendithĩria famĩlĩ icio kana iragĩkorirwo ikĩhutio nĩ mũtino ũyũ, tũgakĩmendithĩria thayũ mahinda maya maritũ. Na rĩu tũgĩtigane na riboti ĩyo tũkĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ, na nĩ atĩ ũmũthĩ kamĩtĩ ya bunge ya ũkinyanĩria nĩ kĩgĩte na gĩikaro na nĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩhithũria ngukumio ya mũigana wa ciringi bilioni 6 ĩrĩa yagĩkorirwo ĩgĩkĩka thirikari-inĩ hetũku. Gũkĩrĩ ũguo kana gũkĩrĩ ũguo ngukumio ĩno nĩ ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩkuruhanio na kambuni ya ũkinyanĩria ya Telecom, na kũrĩa yagĩkorirwo ĩkĩendia shares ciayo gũkĩrĩ kambuni ĩmwe ya Jamhuri Holdings. Gũkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno nĩ agĩkinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno itemi-inĩ rĩa gũkorwo akĩhũngwo mahũri makĩria igũrũ rĩa ngukumio ĩno. Kambuni ya ũkinyanĩria ya Telecom no ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna na ciũria kĩondo rita igũrũ rĩa ũruti wa wĩra wayo rĩrĩ bunge yambĩkĩte mĩhang'o ya gũthuthuria ngukumio ya mũigana wa bilioni 6 ĩrĩa yekĩkire hĩndĩ ya wathani wa Uhuru. Ũmũthĩ kamĩtĩ ya ũkinyanĩria na kĩgĩna cikĩgĩa na gĩikaro kĩa hamwe nĩguo kũgeria kũhithũria ũrĩa thirikari hetũku yarĩhire kambuni ya Jamhuri Holdings na ĩrĩa nĩyo nyene kambuni ĩno ya Telecom kĩmanjĩka gĩa ciringi bilioni 6 nĩguo kũgũra shares cia kambuni ĩno.
agitetera mbere ya kamiti ino mwene kabuni ya mawakili ya Anjarwala Encan Advocate niwe Karim Anjarwala ni augite ati biacara ino yatwarithirio na mbere na njira ya waragania. Na ngagigucunga muherani tondu wa riboti yo gugitukana oro hanini no ende ni riboti igie guthuthurio gwa kambuni iyo ya Telecom iguru ria ngukumio iria yaikorirwo kihanika ya muigana wa ciringi bilioni 6 na riu tugitigane na riboti iyo tukirongoreria riboti ingi na ni ati ngucanio cia mugunda wa utheri wa rari nacio citikugithiraga aciatira na ni mugunda uria ukiri muigana wa eka 22 na kuria ruriri rwa ukabini rukiugite ati gukiria andu marakienda gukorwo magitahira thanju cia mugunda uyu kuringana na mutungatiri Tilona Longushu ni augite ati matikiri na notithi o yothe makiamukirite igi gukorwo makiehera mugunda-ini uyu riu na kuria makithingatite thirikari gukorwo ikiingirira itemi-ini ria gukorwo ikihoroheria ngucanio iria cikiyumiritie kana cikiyumiragia mugunda-ini uyu. Mwandiki tuti Wanjiru wa Maina niyo kiri na riboti ino makiria. Ndugamano cia mugunda wa utheri wa rari mwena wa Mai Mahiu gicigo-ini mbunge kia Naivasha kaunti-ini ya Naikuru citiguthiraga ciatira thutha wa ruriri rwa Maathai guthingata kihoto gia kwigwatira gicunji kia mugunda uyu thutha wa gweterera cira wa mugunda uyu twithanio miaka 30 miziru. Eviction haiwezi kuwa eviction bila barua. Kuna barua ya kotini imetoka wapi ambayo inasema Wamasai watoke hapa? Number 2, we understand everything. Hii kesi tulianza hii kesi miaka mingi iliyopita 1993. Hii kesi ya hizi mashamba. Mpaka saa hii hiyo kesi inaenda tu kwa sababu ya kutokuwa na ile kitu inaitwa haki. Kuringana na mutungatiri Lona Longushu ni augite ati matire na notithi o yothe ya mugunda wa utheri wa rari gukorwo ukiendio amu egwatiri mugunda uyu mahuthagira title stare na uma. Sisi tunasema hawana title, wako na ile title fake yenye watu wanajitengenezea wenyewe. Hatujaona title ya ati tunaweza sema, sababu tunasema yule mzungu kama ni serikali ndio wako na title, ni hao ndio wako na title. Kwa sababu haijatolewa title ya hii shamba. Togoria mwena uyu ni morotetwo ta kiremithia kia ukuria wa matura amu mahuthagira nyanake guthukangia mugunda uyu undu uria ucungagiriria ngui gatagati ka ruriri rwa Maathai na ruriri rwa Gikuyu. They ferry people from Lemuru by lorries, wanaweka hapa, watu wanakuja na mapanga, ati wanakuja wakate miti wafiake mahali pa kulima. But ikitokea Wamasai wamekuja wamekusanyika, watapigana. Sasa hiyo panga itakuwa tena ya mti ama itakuwa ya binadamu. Na hivyo wanataka kuchochea Wamasai itokee vita kati ya Masai na Wakikuyu. Na hiyo inafanywa na viongozi wa Naivasha, especially our MP Jane Kihara. Nawaomba serikali kuu ikiwa president na deputy president mjue kuna watu hapa. Na watu wenye wako hapa wako na mashule ambayo ni serikali ndio wamejengea, wako na mahospitali ambayo ni serikali ndio wamejengea, wako na kila kitu hapa. Na sijui tunaenda tena wapi sisi. Aikari mwena uyu ni matetetie wagi wa mai mwena uyu na kuria thirikari cia matura kaunti-ini ino gukorwo cikigiririka wira-ini wao amu ni manyamaritio kuigana thutha wa miberethi ya mai maya kuiwo ni andu matoikaine. Tuliandika proposal watupatie maji yenye watu wetu watakunywa, kama ng'ombe, mbuzi, watu, kila kitu. Lakini kila wakati tukiweka hiyo pipe chini inangolewa usiku na tujui ni nani huyu anakuja kungoa. Hii maneno ya hii maji unaomba serikali yetu, hii kitu imekasirisha sana, na hii kitu haiwezi leta amani. Kirifotera Muthingi TV, Ritore kwa Wanjiru wa Maina. Negio muno mwandiki tuti Wanjiru wa Maina ni tondu wa riboti iyo yaku njega na tugukihoka ati ona thirikari ni gukorwo ikiingirira niguo gukorwo ikihoroheria ngucanio oro ndumwe na ndugamano iria cikiyumiritie na igithite na mbere kwiyumiria makiria iguru ria mugunda uyu. Na riboti iyo ya Wanjiru wa Maina ni iragitwekanya tugikorwo tugiikeria oro hanini no ndingikurithikania no githie na mbere na kwaraniria na ithu kugerera nenda citu cia ukinyaniria ndaikoragwo Facebook ni @Muthingi TV, ona ungikihiuka gwa Twitter
kana kwa YouTube tukiria kuona ngikihũthĩra namba 0706847247 ni namba ya WhatsApp watu madomereri yaku ni tugĩkorwo tukiarania no ndinjĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgagĩkorwo ũgĩthiora mĩtambo ĩyo nĩ amu nĩ maingĩ tũkũharĩrĩirie na nĩ twacokeria namo. Niengwe kara da kuinera bungai Kana nitoka kubani wenga Dokubani tikurai Ashako itira mehoka na neo higangia Chirane ashako Mudungwe na kwaleria Osho mudinekanie Oh, so that's a twangoro. Lengo kuona, nikapa habe mote igoro. Wega kunyita ugeni oro ringi niguo tugikorwo tugithie na mbere na maria tugikuharĩirie guku kwa Muthingi TV Mohoro Hwai ni na riu tukirongoreria riboti ingi na ni ati family imwe ni ikihoete anja igi gikuũ kia mwana wao na uria urakiri afitha wa borithi na uria urakuire na njira ya kiriga mwena ucio gukiri uguo ithe wa mwana uyu ni augite ati mũrũwe ndarakiri na dalili o ciothe cia mũrimũ o wothe na gukorwo na kuga ndarakiri na thina o wothe wa kimwiri gukiri uguo thutha wa gikuũ giake mũrũ wa ithe ni agitariirie na kuga ati matiamenyithirio gikuũ kia mwana wao undu uria maikorirwo makimenyithio iguru ria gikuũ giake ni mundu marigainie na mundu marigainie na kuri agikorirwo akimamenyithia iguru ria gikuũ kia mwana wa mwandiki tuti Baire wa Mararo ni okiri na ici makiri. Family imwe ni hoete anja ciuria menacio igi gikuũ gia kiriga kia mwana uria urari abitha borithi guku ithe akiuga ati amutigite na ũgima mwega wa mwĩrĩ atari na thina wothe uria ungicungiriria gikuũ giake. Kama familia tunakanusha na vile vile hatujafurahia kwa sababu nilikuwa pale na kisha nilikuwa na huyo mtoto yeye mwenyewe akiwa mzima. Mtoto alitoka hospitali mapema na hata hakuwa na complications mbaya ambazo zinaweza onyesha kwamba baba mzazi anaweza kuwa na shida. Dhani kama hiyo ni sababu, kwa sababu mtoto alikuwa mgonjwa ndio, lakini kwa saa hii alikuwa ameanza improve. Hakuwa vibaya sana. Oithe ongereire na kuga ati gutiri afitha wothe wekinyirie hau gwikira ndete na mukonde ati mwana wao ne hura rithathi na oho gikuũ kia mũrũwe makinyirio ni mwiritu umwe ta uria maratariria peke yake na alikuwa amepewa bunduki na hakuna ofisa wa polisi yote ambaye alikuja akatambua kwamba
Morris amejipiga risasi. Ile ambayo tunasikia ni kwamba msichana wa KMTC alikuja pale akidai kwamba simu yake imepotea. Kisha baadaye Morris akamwandikisha katika ile OB, akamwambia aenda lete email ya simu. Kisha baadaye anakili katika kile kitabu. Wakati msichana alirudi nyumbani kwenda kuleta kitabu, babake mzazi akamwambia kwamba simu iko karibu, haiko mbali. Nenda waambie afisa polisi ambaye amekuandikisha nataka niongee na yeye. Wakati msichana alifika, yeye ndiye alipata Morris akiwa katika damu, pool of blood. Sasa ripoti ya Morris kujua haijatoka kwa polisi. Imetoka kwa msichana ambaye hata sisi kama familia hatumtambui na hatumjui. Ithio gereire na kuga ati mwiri wa Murugi wakorirwo kiherio ni maabitha borithi na gutwarwo nyumba-ini ya kuiga miiri matamenyithitio. Gitumi kiria kiratuma mekire ndete no nganja na kuhoya nja ya ciũria iria menacio. Na tena kukadhabisha ni kwamba waliweza kutoa ndugu yetu pale, hata sisi familia kama hatujawasili. Kila ambacho tumeona ni picha tu vile alivyojimaliza. Sasa kuna mambo fulani yanajificha pale, hajajitokeza bayana kwamba kinaka ubaka kionyeshe kwamba chanzo kilikuwa nini. Like to know how the death of Murisonga. That is what I can say. Ndoni ha Muthingi TV ria kwa ni Baire wa Mararo. Tuti Baire wa Mararo na tugukihoka ati ona makinya marumu make watho ni magukorwo magitacukio ona niguo family iyo igikorwo ikiona kihoto kia mwana wao. Na tugitigane na riboti iyo no indi tukirongoreria riboti ingi ota iyo ni ati family imwe gicagi-ini kia Ebukondi guko ni gicigo-ini bunge kia Lurambi kaunti-ini ya Kakamega ni marakihoya kana ni marakihoya uthingatwo kwa ihoto cia ciana ciao inya, na kuria maugite ati makoretwo magithie mahoya mwena wa Marindi Noid magikorwo makimenyithio ati eri ao ni makuite na njira ya kiriga. Ni kwirikanite ati eri aya maikorirwo makiuma mucini kwao makierekera mwena wa Marindi gutabania mahoya Noid magikorwo magitungwo ni gikuo kiao na njira ya kiriga. Acio angi eri matarakimenyeka kuria makiriru magithingatite uthuthuria baranginya gukorwo gitabanio itemi-ini ria gukorwo kana itemi-ini ria gukorwo makimenya kirihi gia ciana ciao. Nikauliza mtoto wangu mwenye alikuwa amepaki watoto wako wapi? Inafikanga saa hii kama wako wapi? Wakasema walitoka hapo, wakasema wanaenda maombi. Nikauliza waliwaambia mliwauliza ni wapi wanaenda? Wakasema tuliwauliza na wakasema hawajui penye wanaenda. Nikawauliza na huyo Ferdinand, kwa sababu Ferdinand hakufika huko. Alikuwa tu town, wenye walitoka hapo walienda town ndio wakakutania huko. Nikawauliza na Ferdinand naye anajua penye wanaenda? Hao wakasema hata Ferdinand hajui, amesema kuna mtu tu mwenye ana nini atawaelekeza huko. Nikauliza ni mtu gani? Wakasema sasa hatujui, hata hao hawajatuambia. Kiati ametoka ameenda maombi na wakasema hayuko tena. Imekuwa maombi, imekuwa tena mahali sijui wana fast ndio ukutane na Mungu, sijui fast ndio upate mali. Sasa tumeshindwa ni wapi tunaelekea. Mara wanasema amekufa. Tumelia, tumenena mambo mabaya, lakini tunaomba tu serikali itusaidie tupate hao watoto mahali wameenda wote, kwa sababu ndugu yangu alikufa hao watoto wakiwa wadogo sana. Na tukashukuru huyu mtoto alikuwa mwerevu, akasoma, amekuwa Masinda Muliru, akagraduate na akapita vizuri. Hata graduation yake tulifurahia. Hao walienda tu kwa maombi, kwa kuomba, na kuna matatizo imepatikana eti hao tena pia wako na wametenda nini, wako criminal, walikuwa wanataka kujitoa uhai. Na hao walikuwa tunaenda maombi kufasta huko na warudi nyumbani. Kwa hivyo mimi naomba tu bado serikali kuu hata hawajui chenye walikuwa nafanya. Naomba tu serikali munisaidie, kwa sababu mimi ni mama mjane, sina mbele wala nyuma, na watoto wangu hawakuange na ni wahalifu. Kwa shida yenye wanapitia walikuwa wanatafuta maombi ndio at least wajue vile maisha yao itakuwa.
Ni ndeto ya kuona ati ciiko cia njuragano cia kiriga orondumwe na andu gukorwo magikuona njira ya kirigano iragithie na mbere na kuhanika. Tugukihoya ati thirikari ni gukorwo igikira mitaratara mianduku ya gukorwo magithaitira orondumwe na kuhukia ciiko taisi. Na riu tugitigane na icio tukirongoreria riboti ingi na ni ati mwarimu umwe thukuru-ini wa University ya Garissa ni Abdikadir Dagane ni kinyitio mbere ya mucirithania munene HM Nyaberi na uni thutha wake gukorwo kuhithukio akihuthira maratathi ma Google kuma cukuru-ini wa Mount Kenya orondumwe na wa Kenyatta. Kurerikana ati mwarimu uyu niwe uikaine ta hasa na thitangirwo mahitia maya thutha wake gukorwo akinyitwo na maratathi maya ma wira orondumwe na gukorwo akimahuthira hari guikia mahoya ma gukorwo akienda guthomera mathomo ma iguru macukuru-ini ma Mount Kenya orondumwe na Kenyatta University. Mwandiki tuti Wanjiru wa Maina ni okiri na ici makiria. Mwarimu wikaine ta Abdikarim Hassan kuma thukuru-ini wa University ya Garissa ni akinyitio mbere ya mucirithania munene igoti-ini ria Garissa niwe HM Nyaberi muthenya wa umuthi kurumirira uhuthiri wa maratathi ma Google ma wandikithia wa mawira thukuru-ini uyu akihuthira maratathi ma githomo kia iguru kuma thukuru-ini wa University ya Mount Kenya. Awarded to you by Mount Kenya University on the 9th day of December in the year 2016, a fact you knew to be false. True or not? Not true. Count 4. Oho Hassan ni athitangirwo mahitia ma kuhuthira maratathi o macio akihoya kamweke ga guthomera mathomo ma iguru thukuru-ini wa University wa Kenyatta. For degree in Bachelor of Information, Business Information and Technology from Mount Kenya University to the academic registrar Kenyatta University, purporting them to be genuine degree certificate and academic transcripts from Mount Kenya University. True or not true? Not true. Not true. Gukiri uguo Hassan ni areganite na thitango ici riri cira wake wirigirirwo guthikiririo tariki 24 mweri uyu wa kana. In the meantime, you get witness statements. Number 2, you have said that this matter will be mentioned on 24th of April this month. 24th of April. Prepare report to be filed in court so that we can look at it and see whether you can be admitted on bond. Ngiribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Maina. Ni riboti ya mwandiki tuti Wanjiru wa Maina na ni riboti njega. Na riu tugitigane na riboti yo tukirongoreria riboti ingi mutongoria wa bururi na ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni akirekereirie ndumiriri na ni iguru ria ngahia orondumwe na ngui iria iragithie na mbere kuhanika na makiria bururi-ini wa Sudan na kuria augite ati ikoretwo ikirongorerio wabici orondumwe na nyumba cia mabururi mangi. Gukiri uguo kana ndumiriri-ini yake iria arekereirie thingira-ini wa iregi guku Nairobi, Ruto ni agicakaite na njira nene uthukangia orondumwe na matharikira maria maragithie na mbere gutabanio mwena ucio, akiuga ati riu ni ihinda rikinyu ria makinya marumu gukorwo magitacukio niguo gukorwo makihoroheria thina uyu. In urging this course of action, Kenya notes that disregard for the resolutions, coupled with the evidence of lack of commitment to ending the conflict, strongly indicates that attacks on diplomatic installations and personnel, as well as targeting of hospitals, hotels, and other vital public and social spaces, are deliberate, systematic, and tantamount to atrocities against humanity. There is real danger that the escalation of hostilities in Sudan could implicate external, regional, and international actors and degenerate into a security and humanitarian crisis on a disastrous scale. It is therefore critical for an international coalition of all the actors that have been involved in supporting the restoration of civilian rule in Sudan to act with urgency. The United Nations, Africa Union, IGAD, and all the other stakeholders for the Sudan must lead a process that extends beyond mere cessation of hostilities towards the restoration of sustainable peace, security, and stability. It is time
to silence the guns in our region and continent so that we can focus on the urgent work of enabling our people to pursue opportunities and actualize their aspirations in peace and tranquility. Nĩ ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto igũrũ rĩa ngahĩha iria iragĩthiĩ na mbere kũhanĩka kũrĩ bũrũri-inĩ wa Sudan, na tũgakĩhoka atĩ ona mabũrũri mangĩ nĩ magũkorwo makĩingĩrĩra nĩguo gũkorwo makĩhoroheria thĩna ũyũ na tũgakĩmendithĩria thayũ wa naihenya. Na riboti ĩyo nĩyo ĩragĩtũhe kanya tũgĩkorwo tũgĩthiĩ bureki kana kahinda ka bureki ka kerĩ gĩthiĩ na mbere na kwĩrorera mohoro ma Muthingi TV oro ũndũ ũmwe na kwaranĩria nani na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria ũngĩkĩhũthĩra namba 0706847247 ĩyo nĩ namba ya WhatsApp. Watũma ndũmĩrĩri yaku hau nĩngũgĩkorwo ngĩgũtambũra na tũkĩaranĩria nawe. No ndĩnjĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩkĩria oro hanini ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu nĩamu nĩndĩragĩcokeria na mangĩ maingĩ. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Rĩu nĩ kimũthee atĩrĩrĩ tigana inani nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka mbeca ningĩ nĩ ciakwa tarĩki ici ũrĩa ndĩreka na tigana inani nĩkĩ mũrenda mũnjĩre kuga thikũ na taitũ rĩu rĩ nĩ tũmũbuate tũkarore tuge kũhe gũkũ nĩ ũcio nĩ woka atĩrĩrĩ we ũronetio ku nĩ mbara kai kũrĩa tũrendia 550 kakwĩna kũgi ĩni haha makuta na phase 2 na kuona ko tũrendia 350 na deposit oigana nĩ igana rĩmwe ici ngĩũkahe mweke ũkarĩha kahora niĩ ndĩronetio Baraka kũrĩa kwĩna rũgiri rwa thitima na kwĩna maĩ ĩni gũkũ kwa ndagima gũtirĩ mũndũ ũtarĩ taitũ na nĩkĩo ndĩmwĩraga ndagima nĩ kuga na gwĩka ĩni na nĩ twagĩcokereria Ngai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ nĩguo tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV. Na rĩu tũkĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ nĩ atĩ president wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Martha Koome nĩ agĩtĩtĩrithĩtie bata wa kwambĩka igoti inene na makĩria kaunti-inĩ ya Lamu itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩnyihanyihia mũrigo wa macira marĩa makoretwo makĩhanĩka oro ũndũ ũmwe na magĩkomio magoti-inĩ mwena ũyũ. Arĩtie kana maya mokĩte rĩrĩ rũhonge rwa magoti rũkĩrĩ ihenya-inĩ rĩa kwambĩka oro ũndũ ũmwe na gũtabania kana kwambĩka mĩhang'o ya gũkorwo makĩnyihanyihia kĩhĩri kĩa macira marĩa makoretwo makomereirio magoti-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Icera rĩrĩ rĩake rĩgĩũkĩte rĩrĩ gũgĩkoretwo na wagagu mwena ũyũ na makĩria gũgĩkorwo
thayo ugikorwo ugitharara mwena uyu wa Lamu. I've come here because we also want to ensure the people of Lamu County access justice like other people, because these are also Kenyans. Lamu County deserves a high court to be a high court station. So we know each other, we know who settled here, and we know the land grabbers. Do we know the land grabbers? Then why aren't we not smoking them out? Because in my language, we say, if you entertain a snake, huyo nyoka akiamuka ataamuka na wewe. Sindio? So if people have come to grab other public land and to grab other people's land, that is unacceptable. Hata Bible inatuambia mtu atavuna mahali amepanda. So why are we allowing land grabbers to come and disturb the peace of the people who have been here? Kuna land grabbers. Lakini ningependa kusema hivi, ni afadhali urudishe hiyo shamba because utalipa sisi kukuja kurudisha. Sio eti tutachukua by force, lakini utatulipia kufunja. ADR ilifanya kazi mzuri. ADR katika mahakama watu wakija, pengine kuna moja hawezi kujitetea na inaweza kuweka hukumu juu yake, lakini ADR inaenda kwa wazee wanaenda kuchunguza, na wakati hukumu yao wanafanya maslaha baina yao. Kana unyitaniri na manathi kaunti-ini ya Mombatha ni makirutite mukana ukorwo makiga miro ya othi magitetia thirikari ya kaunti ino ni gucerithirio kwa misara yao. Matongoretio ni muikariri giti wao niwe Salim Kalib matetete gucerithirio kwa misara yao ya mweri wa gatatu, riu makienda gukorwo na giikaro na thirikari ya kaunti ino itemi-ini ria gukorwo makiaririria mathina maya na gukorwo makimahorereria mbere ya gukorwo magitabania mirurungano. Magitetete makiuga ati misara yao ni gicerithirio oro ndumwe na marihi makadi ya NHIF. Tuko tayari kwa mazungumzo. Sikuwa tumekataa mazungumzo. Tuko tayari. Lakini kwa kitu kimoja. Tunataka kujua mshahara wetu wa mwezi wa 3 utakuja lini. Hilo la kwanza. La pili, kadi zetu za NHIF zitaanza kufanya kazi lini? Maana sisi wenyewe tunapeana service ambazo kwamba sisi service tukienda wakati wa kuzichukua hizo service kuza kutafuta hatuwezi pata hizo service. Maana ukienda kama hapa Coast General, ukienda utaulizwa kadi yako NHIF na wanajua ukweli kwa kadi haifanyi. Ukienda pale ukiitoa nakwambia hii kadi haifanyi. Ukienda kwa upande wa private facility the same thing. Sasa imefika wakati sisi hatujui tufanye nini. Watu kwenda kazini ni kwa natembea, tusemeni ukweli. Watu wanatembea kwenda kazini kwa sababu hawana pesa za kupanda matatu wala kupandia tuktuk. Chakula ndani ya nyumba siku hizi mtu anaweza kula 1 meal a day. Hii tunalilia serikali yetu ya sasa. Tafadhali, let this be the final, let this be the end game for these issues, the salaries, the healthcare workers. The sad part is that sisi wenyewe we cannot get the services that we give. That is the saddest part. So sisi kuamua kuwa tutaenda mgomo baridi ni haya malilio yetu yote. Mishahara kuchelewa, na tugakihoka ati ni mauikorwo makigia na giikaro niguo gukorwo makigia na iguano itemi-ini ria gukorwo magithemana na gutharara kwa mautungata ma urigitani. Na tugitigane na riboti iyo tukirongoreria riboti ingi ni ati mwari wa mutongoria wa bururi niwe Charles Ruto ni ikiti ihoya kuri mbeu njithi gukorwo magikirira na makiria kuri tabarira cia urimi itemi-ini ria gukorwo makiarahura oro ndomwe na kuhura jeki kuhura jeki miturire ya Charles Ruto aritie uhindi ya kuhura safi kana hindi ya kuhura safi kigomano kia wonjoria na njira ya uthunduri na kuria agithingatite mbeu njithi gukorwo makiingira na makiria kaunti-ini ino ya Embu gukorwo makinyita itemi na makiria kuingirira urimi. Ugukiri uguo gavana wa kaunti ino ni Cecily Mbarire ni akiugite ati thirikari yake ni kuiga makiria ma ciringi milioni 50 cia gukorwo ikinyitirira tabarira cia mbeu njithi. Na gitaba gogo
hali ni ya kujituma, even before funding, before money is given. And for me pia decide kujituma. Never did my father come to me and tell me, sasa wewe ufanye mambo ya vijana. Never. We never talked about it. I'm the one who went and told him, Baba, I'm passionate about the young people of this country. Allow me to work with them. Allow me to support them in what they do. And he said, you have my blessing. So my work is to support what the young people of this country are doing. I agree with everyone who has come before me to say, we support initiatives. We support when you come out of your shell, when you come out to do that which you're passionate about. That is what we support. One, as I said, we are going to put aside 50 million towards the creative industry in the next financial year, but we will build on it and really make sure we have good money that can help. But I want to really add my voice to that of landlord Freddie. Let's form a circle. Instead of me giving one person 5,000, 10,000, 20,000, here itakusaidia. If you form a circle for the creatives, I am promising you the Embu County government will put some money in that circle. And then you can get somewhere, you can go borrow money, go record your music, come back, pay. I direct Kenya Films Classification Commission and Kenya Films Commission and Kenya Films Classification Board to come together and have an MOU with Embu County government and agree on areas of programming as we move ahead, and we want to have Meru as a center. And we want to see you here more and more. Kitu imebakia peke yake ni na tukiume kaunti ya Embu tukiyoke kuria mwena wa Garissa nĩ ati thirikari nĩ iheanite uteithio wa irio kuri family iria citagikoretwo ikiri na hinya kana citakihotete, na guko ni mwena wa Garissa riri etikia adini ya Gĩithĩramu kana makierekeire gũkorwo maikũngũĩra thigũkũ yao ya Eid ul Fitr. Akiaria hindi ya uheani wa irio ici niwe county commissioner wa mwena uyu wa Garissa niwe Sherotis Boaz ni akimacokeirie ngatho kana ni agicokeirie ngatho aikari mwena uyu ni gukorwo magithingatithia oro ndumwe na gutogeria thayu makiria hindi ino ya mweri wa Ramadhan. Gukiria uguo no amathingatite gukorwo magithie na mbere na kuiga thayu makiria mwena uyu kurumirira kana na kuria gukoragwo na cieko cia uhaguku wa ugitiri mahinda kwa mahinda. National Cereals Board ili tuweze kuhandover ile chakula ambayo imetolewa na national government kupitia kwa State Department of Hustles and Regional Development. Hii ni chakula ambayo imetolewa ili kusaidia wandugu zetu Waislamu wakati wa Ramadhan. Ni wale hasa ambao wajiweza. Na kwa hivyo mbele yetu ni kamati ambayo imeongezwa na Sheikh Hassan ambaye anawakilisha SUPKEM katika Garissa County. Na kwa hivyo ni umbrella body ambaye wataenda kuketi pamoja na officials wale wengine wote ili waweze kugawa hii chakula katika kupitia kwa mosques ili wafikie Wakenya na Waislamu ambao wanahitaji usaidizi. Shukrani kuu kwa serikali kuu, kisha tunashukuru pia mwakilishi wa serikali County Commissioner wa Garissa ambaye anawakilisha serikali, na yeye mtu ambaye ana uhusiano bora kufanya kazi na viongozi vya dini, hasa Waislamu ambaye wanafunga siku 30 mwezi tukufu Ramadhani. Tunashukuru serikali, tunashukuru inji yetu, tunashukuru County Commissioner wetu, na sisi kama viongozi vya dini hasa Supreme Council ambaye inawakilisha Waislamu, tutafanya bidii ambaye hiyo chakula itafika wale ambaye wanahitaji kupitia misikiti ambaye inaweza fika yale ambaye wale ambaye wana shida.